Jodak mahaboma makitengela matiogi apaya mar Ol Namanga yudo fungruok bang' duol marango weche mag gedo mag apaya kura. Chako gedo mar apaya no maromo kilomita 9. Apaya no tudo boma makitengela gi kuonde dak mamoko moluore ka tielo mokwongo ma chenro no biro muonyo omenda maromo shillings $64 ibiro go lami kilomita 1 mar apaya no ka kilomita 8 modong' ibiro losi kuonde mokethore kaluwore nosegerie chal mare emano kethore. Kura wacho ni chenro no biro kawo thuolo mar dweche 3 mondo mi orum. Gedo mar apaya no biro daro moko kuom jodak modak e geng apaya ka jod bura ma Kajiado East Kakuta Maimai kwayo oganda modak e geng apaya no mondo mi odar. Na sisi tangu kuzaliwa hapa naweza kusema Kajiado hakuna miradi imefanyika. Hii ndio ya kwanza tunaziona. Tumengojea miaka 61. Mvua ilipokuwa ikinyesha hatungeweza hata kwenda mita 100. Sasa kama napatiwa nafasi ya kwenda kilomita 1, si hiyo ni hatua kubwa. Kura sahi wako na plan ya kutama hii 1 kilomita mwaka huu, 1 kilomita mwaka ujao, lakini mimi nitaenda kunok kila mlango, kuingia kila mlango kule kwa national government tuhakikishe kwamba hiyo 9 kilomita imefanywa tamu. Tumesikia kwamba kuna watu wameencroach ama wamenyakua sehemu za barabara, na mimi kama area MP ninaomba wakazi wote ambao wako karibu na hiyo barabara waondoke kwa sehemu ya barabara ndio barabara itengenezwe. The contract sum is 164 million. The contractor has assured us that he's going to complete the project within the shortest time possible. The contract period is around 9 months, but we expect the contractor to complete the works in